zanzu nziza twahora twumva ngo zubatswe i Burayi, Amerika na Dubai yabonetse mu gisagara ca Bujumbura. Maison de Passage winjiyemo umengo ni muri ya paradisi ivugwa. Ibaze nawe inzi kimoto bushasha ifise piscine iri hejuru muri etage ya kabiri na jardin y'agakura. Aho rero uhica igisagara ca Bujumbura cose ukibona uku, tutavuze ko hagirira n'imanza zitandukanye. Ibiri indani byo birahabura, sarumenga ni bwami, amakaro yonyene wibonamwo kujya ko mu kirore. Mu byumba harahebuje, ntavyo kunigana n'imisegetera. Hari imiti yo ku rwego rwo hejuru yirukana imibu n'uwuri ukomoka. Dushe zayo zirayobeye, ushaka koga amazi akanye nk'ibarafu, ushaka marke nkamwe wocucumba nk'ubugari nakuma gusa ufyonda. Aho rero kwizine yaho ni rurangiza, kwiziniyereza gatangaza. Igifrigo kiriyo n'amahero rusakumba, imashine zikora amaji, ifuru zotsa imikate y'ubwoko bwose. Ikitavuzwe n'ukotsa inyama, naho shira kuguru kw'imvubu ko kwirayo n'ibindi byinshi bigezweho. Agahebuza iyo nzu hanze yaho hacungewe n'amakamera de surveillance ayobeye n'akanyegeri kegeye clôture bakadoma bugica. Nta citwazo ngo wabuze Maison de Passage iri ku rwego mpuzamakungu, ahantu hatekanye mu gisagara ca Bujumbura. Iyo nayo iri muri quartier Gihosha, haruguru ya Paroisse Katolika Monsiyo Gikungu, kwibarabara bita Avenue Alarme rigira kabiri kuri duga rijaho bita kwa Ntiba. Angwa kora umukunzi, angwa umweza nashimye, angwa ndaraba ndamugomwa, angwa nshetse muhera ngarutse, angwa ngo ngwere umuvyeyi, angwa nijewe mutama, angwa narashimye umugeni, angwa hakurya yorotse, angwa nguzoje kunsabira. Angwa mutama ngwa byumve, angwa kamwemwe karamusya, angwa ati ngoko niyo ngoma, angwa bucanja kugusabira, angwa ashitse yararamutsa, angwa itaba wa mwigeme, angwa mutama mubwira ati angwa mbeho magacanwa, angwa gacanwa kwitabe, angwa ndindire mutama. Umweza ararangwa, Musangwa aramwishura, angwa tubumwe sindabwanze, angwa uzonzanira umuryango, angwa hamwe n'ibisabisho,
gukoranya nangwa umuryango n'ababanye nangwa kuko umwana si uwumwe mutama turahaye nangwa ko ngiye mu muhango nangwa ngo ndazi nzogabana umweza ararangwa nyakogera umugweza nyakogereke cyane irembo rimwingata
miryango murakaza ego murakaza muri tanga murugo kuvuga ngo ucikiye mugozi muri beza koko murakaza nabonye muje mushonyanga shonyanga kandi mwashajije mushoreye ishishiro mutamatishikanira abo bashitsi murakaza ego murakaza muri tanga murugo kuvuga ngo ucikiye mugozi muri beza koko murakaza amahoro iteka n'iryanyu amahonda basage urukundo rwawe rwinshi bazawe nyinshi tugirira abantu babaremye mu kutuzigama no kubana kumwe natwe mu bikorwa bya misi yose no mu miryango itandukanye hirya n'ino ariko kubw'urukundo rwawe umunsi isaha utwemerera gukorana muri kibanza tukibaza tugihumeka icyubahiro kiri cyawe kandi ishimwe n'ukuri Imana nyamana none tubakiye bugufi rero kubw'ahantu ukoraniye turamushimiye abashyitsi maze kuduhereza hirya n'ino kandi turagushimikisa n'umwanya byose bimeze neza turaguhaye katara karibu rero kugira ngo ushizeho kubana kumwe natwe muri kibanza duhezagire kandi kuko twa mu ruhande rwacu tuguriza amaboko byose bigiye kurekera hano tugize urubanza ubane kumwe natwe kandi tugirire neza yaba amajambo yaba ibyo gufasha imibiri turetse amaboko yawe uhereye intango kudusozera tugushima ibyo wakoze tugize turi imbere y'izina rya Yesu izina wacu amen. Shika iwacu aye gira amahoro yaje aye ibahonje umudiho ntugahwere nanje singahwere aye seruka barabe aye seruka barabe ntugahwere nanje singahwere aye seruka barabe ntugahwere nanje singahwere aye abavyeyi bongaha aye zani ntango y'ugwagwa aye muzane nabiyeri aye terekera abantu ntugahwere nanje singahwere aye seruka barabe aye seruka barabe ntugahwere nanje singahwere umuhungu wanje ntabeshe mu rugo kwa Bacumire Honidasi turi n'umugenzo mwiza yuko twabwiye abana babonye abashyitsi ko bagiye ahantu bakabazimana none rero abashyitsi bashitse umuhungu wanje mutoya carasimbagana asana ahantu ariko ndasasira akawa acabwira ati burya rero abashyitsi bashitse ngo barabe twabicaritse twabazimana tugire Kristo jewe rero ndasi ngaje ndiyukanga tugura twakora hasi by'ukuri sana abashyitsi bashitse basharije kandi bambaye neza baje bikoreye amazi asimbira haruguru ndumviriza utwo baje bikoreye numva turaryoshe mpamagara ababanyi nabo nyine kugira bamfashe abashyitsi rero sizavuga ko ntabazi jewe ndasi nabazi ariko icyo ntamenye n'ikibagenza babanyi bajyango inshuti bavukanye mwumvirize neza ikibagenza
mukumva arakabiri kabida kandi umwe agahanyu uwundi akandi kugira ngo bikunde tubasubize mu ndorane mukumva basaba inka yewe simenya iyo aha barinze ngaho iwacu nta nka kabisa baca bisoza nuko ama rero akanya nakaba batwemereye kugira ngo bashobore kutubwira akari ku mutima nuko tugire Kristo. twebwe twumvise ijambo ingene wareresheje umuryango wawureze neza, twumvise ko wabahaye indero nziza yo kubona abantu baje n'urugo, hanyuma ugaheza ukabaha n'indero nziza yo kubakira imbere y'uko agahamagara serugo. Iyo ni indero nziza cyane mbere y'ikirundi, turayikengurutse, turashimye n'ingene bamaze kuduha ikibanza. Rero nano rugo twari tuva kure no kubona umutima wacu bwije, twaje tuva muri province ya Karusi muri komine Buhiga umutumba Karuri, tuje tugendera n'intara nziza ya Gitega komine Taba umutumba Nyamagara. Hanyuma rero ariko iyo umuntu ajya iyo agomba azimira kandi acererwa, none ko mumaze ikaze turashimiye cyane kaduha n'icicaro nk'uko tuba turasoma, ariko murabona yuko bifite bwije twaje tuba kure, ariko iyo umuntu agiye ashaka cyangwa yategekanije ntarambirwa. None rero nyakubahwa ko mumaze ikaze ukaba umaze guhana n'icicaro, twagomba tukubwire tugenza kiri ku mutima, kuko kandi kigira gatatu watwemereye ko tuzi mu minsi yose twageze kuhakurikira, ico cyo twari gushimiye cyane. Hanyuma nyakubahwa umugabo ntatwarwa n'uruzi, abatwawe n'ijambo. None rero hano rugo bamutama kitugenza twe twari hariya mu ntara ya Karusi, twari dufise abana. Uwo mwana rero tumufise yaharya cyane, twari gusakaye abantu. Hanyuma rero tugize dutya natwe twebwe abagabo tuba hafi y'abana. Hanyuma rero tugize dutya tumenya abana tugiye agiye mutamati, rega uyu mwana wacu nawe ntakirya, tumugaburiye arahirya, ntawuzi yuko yobarwaye inzoka n'ibyagize. Hanyuma rero se nyina w'umwana akabwira se w'umwana ati ibyo byo wa mubyeyi egera umwana w'umuhungu ahanurwa na se, mwegereye ubatse ingene amerewe amaze iminsi atarya, twamwita agahakana ati ntabwo atifise akayabamo. Hanyuma rero se mutama pita amaze kumwegera amaze kumera mwana ko waheze wunda tugaburira inganda hano ubwo iwacu zihari ntugende kubereke. Hanyuma rero yaratuje araruhuka, batubwira ngo waba umubyeyi ko bigoye. Mugabo nyamwana avuga ati cyari umwana twiganye twakinanye, jewe papa ndageze mu bigero, ndageze ko nanjye wongera nk'abandi ukansohora. Hanyuma rero se yavuga ati inomere bana nta kintu kibuze, none abantu ni hehe? Aca rero aramubwira ati ni muri komine mu ntara ya Gitega komine Taba umusozi wa Gihamagara. Icyo gihe umutama yanyabwira. Hanyuma rero aca azinduka kare gatondo
arashika ko mutumba yagiye arabaza hanyuma rero amaze gushikayo arabaza aramubwira ati iyo nka ujurondera hano kandi si inkingi z'abaguranye oya ni inka muntu so kugira turaja kure icyatuma hano tuje twakwiye tujya tuva kure hanyuma rero mwaratwemereye batubwira muti iyo nka muntu twobaza tuzi inka nyinshi mugabo ntawuzi iyo ariyo hanyuma rero twabwiye tunayivuga muvamo turaganira ku munoni hanyuma rero barayitwemerera mugabo cyangwa mutubwira muti iyo nka niyo ikorwa ko mu nzu niyo ikora twose ati natwo yemera kwiba biragoye natwe turavuga duti mutama turazi imana bashone ameza atakifungura abo twose n'atari rose ibyo ho n'akawa kodenduka turabavuga duti twebwe tuzi kurima tuzi kuvoma tuzi gusenya imiganda yose muducira twebwe tuyizana maze kumva mwavuze muti aho rero niko turashima duti ko kuduhaye uwo muhanga kadusubire inyuma kuko murabona mwitegereje dufise umuryango munini cyane hanyuma ure twaje turi bake mugabo mu minsi iza tuza dukwiye hama rero uyu munsi twaje tuziye ko kugira ngo tugabane hanyuma ntabwo tuzi kurima tuzi gusenya imiganda y'urucira yemwe turayitunga hanyuma rero nawe maze mutugabire kuko mpagarara ipfa ngadusumba mwaja rugo bikunyuka none rero bavyeyi uyu mwana yabonye umwana ava mu ntara ya Gitega umuturu wose mujane mu ntara ya Karusi ubumwe bushikane kubandanya amasomo byinshi bayinageza ngaho numve ijambo twabonye kuri munsi turi batatu cyangwa turi bane kuri uyu munsi twaje mujyana ko muri twemerere turagusaba ate ko mutu bwatsi abo twagendanye hanyuma reka hamwe bayinageza ngaho tugira amahoro n'ubumwe mu muryango bagendeye intara nziza ya Gitega komine Itaba ku mutumba witwa Ntamagara wahamagara none rero barigeze kuyaga bari batatu gabo bari benshi icyo gihe ngo twayaga ngo bari bamumereye tugira amahoro mutabanya kuba ujya munsi nahugiye kugenda ugaca imiganda ugatutuba girane twari twabiyaze tubyumvikana ariko naragiye mu nyuma ndabaza ababanyi n'abaryango bambwira ati ntiragira na gatoyi inka iracana ivyuvyu ntaha yewe aho rero usubire urindire iyindi myaka nk'itatu kugira ngo kabisa inka ibanze ikuru kandi rero nubwo wavuze usubire ugende utotora imiganda twari twavuganye uyongereze imiganda igwire urabona hose n'ibirengero urabona kweri twe tutunzwe no gusoma ubwize imiganda usubire uyizane igwire kugira ngo tuzoze tuvogore iyo nuko tugire amahoro numvise ko ubwa mbere wamaze kunyegera mukingira hano hanyuma uyu mwana akiri ivyuzi ega n'ubundi acyari ivyuzi n'umwana rero n'ubundi batolerana so bata none rero cyeca nigana wambwiye mu by'ukuri nabyo akabaje umutima kazendura amakuru ndetse ntabwo ino twari bakeya cyane bana mugabo ukebutse uravye gutya bariyo bagera hariya abo bose baje kuraba ingene ungabira hanyuma amfashe kuri ubwatsi none rero avuze nti inyana ije neza yabatatu kandi ntabwo kutuba ko bamaze kunyemera ati mubwira ati suyuma uzane iyindi miganda umperetse ibe myinshi
harya umwana w'ubuheke umwishyura ume oya none rero ahubwo nagomba kugira amabara undi atinye ngo bamubona ubwije kugira nabi turi turabara nagomba aho mbangutse undabire twadare n'abana abana bambuka kuri kare banda niyo miganda hanyuma ko amaze kunyemerera akanze nsinzi numvamo abana bakwiye kwazorerana iyo iri hajya hanyuma rero duhetse tuyibashikirize umuryango we waje ubona umuryango we wawe ubona abana bafite umuryango utari muto umuhogo utera wanga gusumba hanyuma ari nawe ejo n'ubwabire ugasanga bikwiye itumyuti n'amayaya hanyuma rero abanosaba ko twagendanye babanza ikinyabuna kugira ngo bamaze kunyemera yuko imiganda nongera ko byose bimeze neza ako gasi no kwishima utarashima ndabantu byumva mu nyuma maze kubona isoko natuye rimeze neza tugire kwisi bababwiye ko imiganda bamaze kubyumva ko bayongereje bavuze bati ntawo shima ibyatawo igihe iyo miganda rero yizane yiduhereze kubyo muryango dusesure turabe abashaka turaba muri za kaka bavuga ko dufise byinshi n'ibyo tujye dushorere zishorere ndetse nawe urabe iyo nk'abashimye atakuzi tutobikisha amajambo reka tujye mu bikorwa tugire kwisi mudukundire mutwakirire impano hanyuma mweze muturabire mweze mutugabire rero mudukundire mutwakirire impano hanyuma reka mutubwire ingene izatubona n'imana ishima tuzakwishimiriza reka ntituzaheza dukomeze twakirire n'iyi mpano twe tugira ko Pokoknya mudah-mudahan ada muka
kanya katari gato twahagurutse Mutama yavuze ati bavuye Ikarusi muri komine ya Buhiga numva ko uwo musore yari yamaze kubona ko yari mu mahiganwa ahiganirwa ko azoshika mu gihamagara ngo hampamagaye none hakoye hashika none rero Mutama twe n'umuryango twagiye turaraba turasobanya twahere hariya mu bari turasobanya imiganda twabonye itakuye neza ariko uzobandanya usobanya none rero ubwo bwose ntazobandanya usobanya iyo nka turayikwemereka muryango muteguke mushime noneho numvise ko yamaze kugera hafi mukenguruke mushime ariko rero Mutama twabonye tuyaga iyi nka zagiye kugisha turazifise abungere uwo muntu yego umusore mwabuze yoze ubungira ariko aratora kabiri uwo mwongere mutwereke reka abadatse hano hamwe tumenye ntapasunuka adashyize hano imbere yawe none rero tuzanire uwo musore tubone uwo mwongere azoragira iyo nka hama Mutama aho iwaje turiho babasukire ko babongere kuko kabisa mwavuze ko mwaje murikanga babakura agatuguta hariho abo bita abanyange bagire kuba babazanire kuko twizera yuko uyu musore ariko aratora kabiri ashikana tugire Kristo ngo batumubwira ngo bamuze basaba imyaka 7 mugabo twebwe twagombye kubwirako ariko akajambo acakurikira kaduhumurije umutamutsi n'abudakwiye uzobandanya mudanyigana utahumura tagoye umuski bugora mumitsi cyane bugora umuryi none rero twebwe ibyo twavuganye bigatwara twebwe kubera ariko neza kwibeze neza makakura amase mwitonde hanyuma basabe abo twagendanye aby'amashi baguhaye utanze umugeni bituma n'umwana wacu azakumera neza ntakwiye n'umunebera amashini turakengurutse cyane umuryango ko wamaze kutwemerera kutugabira murakoze muti muragiye kugisha ajyana n'umwungeri ntabwo kazonyene rero twebwe ntabwiye ko twavuye kure kandi akaba ari umutima wacu n'amaguru twaje tuzanye umwungeri azoyiragira twadusabe rero azaguruke bukebuke ashike mu kibanza cy'iteka bamuteguriye hanyuma rero tugire ko nk'umuryi wigira rero umuryi w'igisahira siko umuryi w'igisahira na twebwe uko umwungere amaze gushika akenera kubona idatoragira atume kakabiri katakaza n'ingoga hanyuma rero ariko twakuza kubaza twakuza gusinka nyinshi twakubaza mbaye nakibika hanyuma rero tumaze amaze gushika hajya umusabe ashike hajya mu kibanza cy'iteka bukebuke ashira unyange bukebuke hanyuma rero dushike kuyaga ndagusenda amajambo abiri ndakuza gushikiriza mu nyuma dutereranya ngo dushaka yabago abona Fabrice Munoni tugire Kristo
ashimwe. Rero Mutama yavuze ati genda nagize amakenga ukajambo nahereko akajambo navuze nti twasobanije umubare ntihashikiwe ariko n'ubundi Mutama kaguma kari akandi bashikurikiza bavuze ati umwongere reka ndamutumeko none yamaze gushika tuvuga ati nawe reka musabe iyo uwo mwongere yamaze gushika ucuheza uhamagare Zana heze arabe y'ibimera tugira amahoro ya Kristo. Nero Mutama n'ubundi kajya kajyamo nyine kaguma kariyo uzoheza nawe ukarabe neza uheze ugakosora. Igikurikira umwongere twamaze kumubona, murabona inyana ko zigoye usanga bagiye kuzirega iyo kumuvumba kugira ngo zibandanye iby'ubwatsi burembye ubwatsi butotahaye. None rero ariko ndaraba ababanyi nabo bari hafi reka ndabe abafise amaguru yihuta ndabatume birukange kubera ko turabizi yuko inka batubwiye ko tuziragira ku mitumba ziri kubizirika Mutama ariko ziri ahantu hari ubwatsi burembye ntakizo bugaya. None rero nikora ko namaze kumubwira rindira gatoyi mu kanya izo nka ziratomurwa tugure Kristo aganze Kristo hanyuma tukaraba kamweneko nora tumuzungu yashapye nene rero namyandaba babarira reka kera tujya bakakundondera ntabone ihona ihona. None rero kugira ngo navuge kandi cyangwa ndakubaza hanyuma ndabona ndabye umujinya ari mwinshi ibaza byabagana barate reka rero namwe mwobangutsa hanyuma rero bakubwiye cyangwa ndakubaza mu muntu hanyuma rero ikindi nacyo mu by'ukuri ugiye ashaka ntarambirwa hanyuma akajyana kagenda kagaruka ntugire ubwoba turi kumwe kiranze ku bintu byose tubikosora ugasanga biri ku murongo we twabiganiriye. Hanyuma rero kandi twibaze ko nuko nyine mwabirabye by'iki gihuti turaremye harya ndibuka ikindi gihe mbonye umuntu nari Tanzania baza kunyiba numvise baza bagenda gakiri kure ndabwira umugore rero wa mugore abantu baza bigere babwira ntari gusa aricyo nishimbirije ko sentare sindabibona inkozi zavuye ku muhanda hanyuma ubonye umuntu azayomboka urumve ko afise ikibando cyari cyafise yari mwamenye twaje nkayo twayatangura dufise ko ibyo byari bimeze neza. None rero tekana turi kumwe aha amaze kwemerera umugeni ahubwo rero nkuko bayivuze reka tukuririmba reka twicare neza tutsibitako tukuvungurire ntitukibagurika aha ubumwe bwamaze gutangura umuryango wamaze kuba imiryango ibiri yegeraniye hamwe nubwo tukirindiriye tuza kuryoherwa cyane tumaze kubaza umwungere tukumva ko avuze ati ni sawa. Hanyuma rero reka tutwageza ngaha tujye turarindira ijambo risozera urubanza nyamukuru kuko iyo umwungere agiye korera agacura shebuja aramushinga ko ntibazonye. Hanyuma rero twatwe turacana natwe muri nankane ariko twizere ko tutazabifata inzira nziza turarindiriye twihanganye tugire Kristo.
Foto?
Salama. Uko bien? Unaonaje? Safi sana. Vitu safi sana. Kutoka kwa Damas. Pale alisimu. Marene, panzo nipige gatowe. Ucha umwege. Isawa. Nimesemeza. Isa mwambia leo amarene. Wala sumbi kuseri. Abareni. Isawa. Marene. Isawa. Tumekomera amashimane n'abandi. Yaberewe cyane. Rero ababyeyi twababwiye ko mu muryango wacu twarezwe neza. Kandi nyamabibonye. Mabibonye. Abayibonye dukirize ukuboko. Tubakomera amashimane n'abandi. Baramushimiye ko twarezwe Kirundi. Rero nagira nsabe Mutama nyakubahwa nyir'urugo sinzi amajambo mwambi muvugana twayumvise mugabo ikimenyamenye uno munsi nuko twabonye zino ntore zibiri zadukoranije uno munsi zikaba zitumye imiryango ibiri yunga ubumwe bose bagacika umwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero Mutama sinzi akajambo muvugana hanyuma ahandi hato uca umushikana haruguru kugira ngo tubandanye turyoherwa ikiyago cy'umunoni. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. None rero Mutama igihe twayaga namusabye yuko umwongera gushikana by'ukuri yabikoze nkana bize mudushimi hama Mutama nk'uko yabibandanya yivuga twebwe iwacu niyo mwasanga inka twabazaniye ariyo mutekane kabisa tubakura kuya hama nyine ibintu bibandanya neza. Yesu ashimwe. Amen. Murakoze cyane. Ariko aho ijambo rizakadukura umuhungu wacu kabira tubwire ijambo tuzumye kumwira tujye gusaba ko yoba ari uwo nako umutima uje mu nda ubona ariwe murakoze cyane amashyi ntakwiye rero amashyi n'ababyeyi batatugurije ako gatima rero karagiye mu nda kuko umwungere shobuja yagutumye hanyuma ugashishura neza aranezerwa kandi agenda ntagize amakenga ntabwo umujinya yari afise hanyuma ntabwo yabitamara arakeye barangwa twenga nawe ko kwari ukushita amasezerano gusa nabona ko yabonye ko bimeze neza. None Mutaha jewe nane soma kutajya mu nda ntameze neza ko ariko ko wadutumye atwemereye ko inka ukatugurije muribuka wa mugabo wa Yakobo yakorera kera imyaka indwi baramudana wa mbere bazamuguriza asanga atariwe baduguza asanga atariwe nako tubwira ubuntu ko dusanga ari byo tugani iwacu tubatira ivyemwe uko turaba bose. None rero turabukengurukiye mudohe mugaba mu buryo nk'ubwo hanyuma ikinagoma cy'abantu basozererako umwana amaze gukenguruka tumaze bakubona amashyi mugari ijambo ryagiye rigaruka muvuga uti menye ibizo twatuye bikwiye murakirukana na Mutama kubwari igihe ushaka usanga atabyitubereye neza iyo nka bayisabye tuyikeneye ibisoko by'inka tugiye gusenya n'ingereka kora batora abantu bamuguriye neza akongeza
akongeza agasubira akoze iryohe none natwe niko twasanga dukunda niko twabigenjeje rero tukaba twizera mu mutima yacu ko uri ku mwana duciriye vuga nti uri buheke kare ntumwishyurume kuko uri umwisha arakwisha mu bwonko siko hagera iyo ugiye ushaka naho urumva nyene nare nyakubahwa nkuko twaza kwatirwa tudirize isari ubu turakurigwera tukurire umutima uri mu nda kuko databuja twiteka databuja yadutumye ko yasanze inka itagujijwe nawe turabashimiye n'ejo adoza mu nyuma zacu muze mubasarishe nk'uku tukaba twakerukiye tuvuga tuti imana yo mu ijuru ishiye twahetagira cyane amen amen mutamba aho kajambo rero watumye ko tuzoza gukemukana mu mutako neza tukaraba ko ibintu bimeze neza nta ngorane nta mutsi w'ikirere ahasigaye nyakubahwa mutekane babazimane babongere niyo babona gakurikije agatere namwe mukuza gahunda ababijejwe batubandanirize tugire amahoro ya Kristo. Igitega naho Igitega ni byinshi kanatsinda ni n'umugwa mukuru w'iki barategeka barabadodesheje rero Mutama tugira tubasabe mubyaguruke na ba mwana hama mubashikane haruguru kugira ngo ubwo bumwe mubandanye mu bunoganza uno munsi ibi bibondo mwibarutse biratumye bibatera iteka kuko nabonye ko bashyigikiwe amasaha ariko aratujana nuwatubwiye ngo tubangutse karibu kabisa karibu kugira ngo tubashikane haruguru sawa. Ndayishimye bwira
none rero tugiye kuba ibintu rero turabona mwadufungura imwari hawe byose rero ega umugendo w'ikirundi aricyo bita kuki n'ibakari abamureye neza sinabwira mutongana kuzi inama mutongere ariko bitahari navyo hari urwama n'inzigo hanyuma rero agomba niba kurya atahari mudushirire umukatwa irembo hanyuma rero dusiga amavuta inzira uwagiye ntiyagarutse kanatsinda mbere dushinge saba tumenyereye hanyuma rero turakengurutse ngira ko nkenguka kuko umva amatwi n'abagisogongera bakiriko barafungura mubandanya mu kirundi bavuga bati nisubira kure yasize umuriro ugeze none rero ubwije nabwo bugira nabi turatwaye turabaraho none nyakubahwa dukwakwaniriza niba bikunda ariko twe kera bavuga bati zose sehuzana twese uko tumeze twe tuvuga ko twakiza ibyo baduteguriye hanyuma kubera abandi barakuza mu nda zacu uze turonka ibyo bazimana hanyuma rero tukaba twakengurukiye mubitwemereye mufate wa ntango na rwa mukenke mushire mugaserama ejo twagaruka muze dufungurireko hanyuma rero uguhayibya nawe umuhitiro tukaba rero tukengurutse n'amajambo yose twagiye tuganira dukengurukira n'abantu bose bari hano bose ku giti ciwe yateze amatwi ibirango biryoshe tukenguruka kandi n'ingabanwa mwatugariye hanyuma rero ko twagabanye dusubire inyuma mu mwaka uza ariko umwenda ngahe dusigaye twumva mwebwe bari murahejeje kumwe yampaye ibyaha kaje vuga ati jahanje ndahejeje hasigaye aho mwungere none rero ko mwamaze kutugaragara ko abatuzaniye yama twibaze yuko muzobe tunyarukiriza hanyuma rero aha twebwe dusanzwe turi mu waje w'iterambere muri komine dutanga ziyama z'inzungu iyo umuntu agomba guhabwa inka aritegura agatera ubwatsi akitonda hanyuma yagakuvuga kumurabira yuko ubwatsi yabukwije hanyuma twarako rw'ibatsi ruhongore hake rero mu kirundi bavuga ngo umuhigi azi ubwenge mu buhiga ahiganirobe kuko arose nyina naca akoze ahiryo bugari rero naca ngaha twahiganirobe ikiraro kirahari ubwatsi bwo buhiriyo burahari urumva rero ariko batera akantu muzoduteza imana ntibahezagire cyane jewe nza guhera ku kajambere heza avuga ngo biriho vyoza ngo bamorosa kukina none rero abari mu bigega mwobanguka mutarajengera akavuga ati n'amagaba muyabane hafi none rero navyo nyine bahigereza amagaba nako kukira gushikiriza yabananje avuga ati tugiye kwitegura mataha nivyo nagomba kubasaba kuko naho twabashikirije umugeni mwagenda n'umujanye twebwe turi abakristo tuzoheza duce kwa pasitori atubike ku biganza kugira ngo ibintu bize bire neza twongere turabona muri eta sivile naho nyene amategeko tuyakurikiza none mutaha ko igituro wavuze utaragiheza genda ubandanye uhinyanyura uzitire
kugira ngo ibintu bizomere neza. Umunsi rero mwatubwiye ko mwahejeje kwitegura by'ukuri muzoheza tujya akara hama natwe duheze dushoreye nka tuyizane. Ahasigaye amataha ngo wakomereye neza, urumva ngo umuhe itiro. Ni byiza ko mwatumereye neza, turabakengurukiye. Aho muza gusha mujyane n'umukama, Imana ibahe ibazigama, tugire amahoro ya Kristo. bariko barahangira nk'inka zana kabwa twiketerere nayuwa nkayiyangarire zana mwene tata yiketerere mwene mama yiketerere zana abatumire batumiwe ngaba zana babanyi baramye ngabo zana ibibondo byaje by'iwacu zana bariko barahangira nk'inka zana bahakabwa biketerere data yiketerere mwene mama yiketerere zana icheri wawa icheri kimwe mama si umuhaye icheri bibiri mama si umuhaye icheri bitatu nopfa kunywa ngahereza umuntu wawo haruguru nayo uwo hepfu gashaka ukuma icheri abikorezi ngabo baratuye bariko baratura imibindi bariko baratura ibisimbo bashoretse bari inyuma yabo bahindapfa biruhukire nayuwa nkayiyangarire zana kabwa twiketerere mwene mama yiketerere zana ewe ntarambirwa nawe urigizwiza niyo mikenke n'urwabiza abantu mwiza bariko barahangira nk'inka tera imbyino tubatambire nayuwa nkayiyangarire zana kabwa twiketerere mwene mama yiketerere batwaye mwana bukwe nk'uku nyene hanyuma bifundi ishite mwana bukwe kuko yaramenye kurya imibaribari bya byatsi bimera hariya mu ishamba bakindeye ko nabukwe ahamagara abakatiri mu shikino ishishikira kumugurukaho bw'uburo iraburya kuko bamwe kurya imibaribari yumvise mbenge imara ry'umusheri imara ry'ibyo bikumbi hanyuma rero abasabwe gushika ati mbere umukwe ko ntamubona ari hehe ati umukwe nayo inyuma ati mama araze ategura ibifungurwa hanyuma rero bari barayihamagara yafundi ishituma kuri nabo ko ashewe mabukwe atarayashikiye yashimye none rero natwe ko twashikiye twashimye yamagara mushiye kwirera ntawosigara bibaza ibyo ngahamba no rugo hanyuma rero twakengurutse kandi numvise igihe twamba dutanga urubanza ari umuntu umwe yagutse gusengera arasengera ku kibanza kugira ngo ujye gusakoreramo byose byogenda neza kandi Imana yabyumvise kuko byagenze neza twaje duhuza n'ubu rero tugomba dukura ibirenge hano kugira ngo uwo mwanya uraboneka tugenda twidegenja Imana niba aheza neza amen. Nisa tugomba tuyaga duhuza. None rero ndasaba abanyange kugira ngo banyarukane y'amagaba kugira ngo duheze dusoze amahoro. None rero mwumvise ko n'ubundi iyo twashikiriza ayo magaba turadusaba uwadufashije gusenga aze kubana. Reka rero tubashikirize ayo magaba.
Imana uzubasha kandi Imana ngororotsi, Imana yumva kandi Imana yishura, uvuze biraba kandi ushinze biraguma. Turagushimira cyane kuri mbonera y'ibintu bitaraba, iby'umuntu yokuta indoto bikabasha kubigaragara none. Turagushimiye cyane iyi nzira waciye ku ronka inshuti, abagenzi no kunga ubumwe kubwira inshuti bene data. Kandi turagushimiye cyane uburyo wakomeje kubana kumwe natwe muri iki kibanza. Twari twagusabye kubana kumwe natwe, twari twagusabye kutugirira neza mu bikorwa byose bigiye gukorera hano, kandi tubiravye kandi tubyumviye wakomeje kubana kumwe natwe kutugirira neza, haba mu bikorwa byose byakoze muri iki kibanza. Turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye kuri Imana ihambaye kandi Imana ngororotsi. Muri aka kanya bigaragara yuko ibikorwa byo kwibuka muri iki kibanza birangiriye hano. Abashyitsi hamwe n'abasangwa tugenda dusubire mu yacu miryango. Turaguhamagaye rero ngo ujyane kumwe n'abashyitsi bacu, ubahezagire, ubarinde wa mugwanizi kandi ubaje imbere bongere bagukurikire. Turataramuye Satani n'abadayimoni b'amoko atandukanye batogira ububasha n'ubushobozi kuri urugendo rw'abashyitsi n'abasanga mu gusubira mu mihana yacu irya nino. Turasengeye ibikorwa bigiye kutobandanya mu minsi iri imbere kugira ngo uzokomeze kuba muri ibyo kandi tuzokomeze kubona ikiganza cyawe, kuri Imana ushoboye kandi Imana uhambaye kandi Imana ngororotsi. Turashimye rero tuvuga tuti uri Imana, uri Imana, uri Imana uhambaye kandi Imana ngororotsi. Turagushimira ibyo dukoreye muri kibanza.